Жалал Абад шаарынын ички көчөлөрүнүн биринен ак темир тулпар токтотулду. Айдоочуга тиешелүү документтерди инспекторлор талап кылган учурда унаанын ээси документтерди көрсөтүүдөн баш тартты. Өзү болсо спирттик ичимдик ичкени байкалгандыктан инспекторлор унааны айып короого токтотуп, айдоочунун мас же соо экенин тактоо максатында наркология борборуна алып бармай болушту. Көрүнүп тургандай, айдоочу инспекторлордун талабын аткаруудан качууга да урунуп көрдү. Айдоочулук куәлігін ұстаңыз. Бар ба жоқ па документтер? Айдоочу. Албайсыз ба? Айдоочу документтер жоқ өшөйт, а? Ештеңке жоқ па? Албайсыз ба? Жоқ, күтіп отпаймыз сізді. Мен кеттім. Азыр алыспайсыз ба? Келin ака, düşüp koymuş beri. Silah batırıyoruz. Canım ya, ben sana gelin başladım. Assalomu alaykum. Qaysi kanal? Алейкум ассалам. Men O'zbekistonda bir daha popülerdim bo'ldim. İnternet arqılı. Kusura bakma, dokumentlerini alınç. Ha? Dokumentlerini qarangchi. Dokument maqsadi. Qaraysiz bir. Sen minib ketgan qarayversin. Siz qarayvering. Aydoçuluk kuyuligini ustaңыз. Shuncha 20 kilometr minib keldim. O'zing qarayversin. O'zing solib ber. Jo'q, men olib bera olmayman. Olur. Baştan nomerini daha tart, başka narsa. Keling, albaysiz benim dokumentleri. So'rab o'tmayman zaten ben. Muzqani qo'yda bir büyüleyle. Ko'makda açpaysın. Şu yerda qaçıp ketemmi? Keling, dokumentlerini alыңыз. Автоунаа айып короого токтотулган соң айдоочу керектүү кагаздарды инспекторго тапшырып, спирттик ичимдик ичкенин моюндап, наркологияга барбоону сунуштады. Бирок бул аракеттер мыйзамга туура келбегендиктен темир тулпары короого калтырылып, айдоочунун ичкен ичпегени факты менен такталыш үчүн наркология борборуна жөнөп кетишти. Биз болсо андан ары жумушубузду уланттык.
Ne oldu? Bu maşinanın stanika koyulğanda turan vaqt aka. Eşit açma. Ya Allah. Düşəsiz be. Şuna var ben gibi oynuyorum da. Ay, boş popülerdi buluyorum ya. Sen de beni karmaşma. Hani Şu haydovchi dokumentlarni ko'rsatib qo'ying. Ve iş nerseni göstermeyeyim. Niye sebepten göstereyim? Yo'q, ko'rsatib qo'ying. Ne sebepten ko'rsatdim? Niye men jilib Men niye sebepten gösterdim Men aytmayın. sizga reyd bo'lyapti deyman. Qanday reyd bo'ldi? Tekilbansizda davr aytdim Men shunday söyleyeyim de otam. Daha bir jol aytdim. Universitetdan Men pastroq shunday söyleyeyim. pastroq Men shunday söyleyeyim de otam. Niye? Qana olib kelmaysan Yo'q, dokument. dokument bormi? Dokumentingizni ko'rsatmaysiz. Siz dokumentingiz bormi? Papir Haydovchi, o'tiraymi? Dokumentingizni ko'rsatmayman de otam. so'rayapman. Men sizning dokumentingizni so'rayapman. Men sizniki so'rayapman aka. Siz kimsiz o'zi? Kimsiz o'zi? Men turamman, sotuvchi. Qanday turasiz? Qanday udostvoreniyni ko'rsatmaysiz? Siz Udostvoreniyni. menga dokument bormi? Yo'q, udostvoreniyni Men ko'rsating. sudasidan ko'rsatmayman. Qanday ko'rsatdi u? Ko'rsatib. Siz ko'rsatmasangiz men sizga tim bo'lib ko'rsatmayman. Nega ko'rsatmaysiz? Ne degan siz hech kimmaysiz meni Qanday oldimda? hech kimsiz? Udostvoreniyni men sizga so'ragan javob turib turing. Men sizga so'ragan Men javob. o'zim tanishtirib Yo'q, o'tasiz. men sizni bilaman. Menga ko'rsatmayli. Siz menga ko'rsating. Албетте кайгул кызматкерлери бардык эле унааны жол эрежесин бузган үчүн токтото бербейт. Жетекчилик тараптан бекитилген атайын рейдтик иш-чаралар уюштурган учурларда гана унааларды катарынан токтотуп, документ текшерүүгө укуктуу. Бул айдоочунун да документтерин бир ирет көздөн өткөрүш үчүн токтотушкан экен. Бирок айдоочу унаасына тийиштүү документти жана айдоочулук көлүгүн көрсөткүсү келбей, инспекторлор менен кайым айтышып, жолун улантты. Men bosh bergan emas, siz zakon bo'yicha ishlaysiz. Zakon bo'yicha emas, sizdan zakon bo'yicha. Dokument so'rayapman. Men dokument jondan bermayman. Men Yo'q, sizlar prekrasniy. men sizdan jo'n so'ragan yo'qman. Sizlar prekrasniy. Maga bermang, o'sha yerdan ko'rsatib Men bermayman, ko'rsatmayman da. Nega ko'rsatmaysiz? Shunday ko'rsat. Nega sababdan ko'rsatmaysiz? Qayerda yozibdi? Jondan dokument ko'rsat. Yo'q, men reyd bo'lyapti. Qanday reyd bo'ldi? Ne degan reyd? Maga dokumentni ko'rsatib. Yo'q, ne degan reyd? Maga aytmaysiz. Menimcha maga qiyiqrasmay kezi. Kelib olibdi. Men sizdan yaxshina so'radim boshida. Ne reyd bo'ldi deb. Yaxshina so'ragan yo'q. Dokumenting ber deb. Dokumentin ber deb. Как бы так, судастан көрсө өзүң көрсөттү. Анан жөнлө мага. Уялбайсызбы? Кыйраткан тигиндей мындай деп анан. Сен сирейсиң жөнлө. Жөнлө документтерди көрсөтүп коюш. Көрсөтпөймүн. Документ эмес, бир, эч нерсени бербейм. Акча пайдаңыз. Ишиңиз келгиле. Шаардын Борбордук Ленин көчөсүндө жол тандабас токтотулду. Текшерүү учурунда айдоочунун көөлүгү жок жана унаанын эки терезеси мыйзамсыз караңгылатылгандыктан айып короого токтотулуп, тийиштүү чаралар көрүлдү. Атын кимка?
Avtobana aynen karangılatып alganca toktotulup tekşerildi. Tekşerilgen üçün aydor köylüğü yok. Ошол себептен убактылуу кармачага киргизилди автобус. Ошондо кайсыл эмеге айып пул салынды? Тонировкагабы же без прав айдагангабы? Айдоо көбөлүгү жок. Убактылуу эмеге киргизилгендиги үчүн штрафталынат. Тонировканы на месте устранить этебиз азыр. Ордунда сыйрып кетиресиң. Ордуна кетирип. Бирок ага штраф салынбайт. Салбайт. Айдоо көбөлүгүнө жазабыз. Бул жигиттер инспекторлордун токто деген буйругуна баш ийбей качып кетишип, акыры тар көчөлөрдүн биринде турган жеринен кармалышты. Унаанын 2 терезеси караңгылатылгандыктан жана тийиштүү документтердин бири да текшерүү учурунда жок болгондуктан айып куроого токтотулуп, административдик протокол толтурулду. Pul koymuş. Dokumentleri aldınız mı? Eseri üzeceğiz. Giriyoruz. Поменялся. Вот. Колотов. Колотов. Адилетти. Отчество. Kettik mi? Есть.